Kiria Ateng'eri maronete iguru magikinya guku Kigari thiini wa kaunti ya Embu ni kuyukia ngerenwa nyingi otoria mangihota magateng'era ikiro itiganite cia mahenya ta mahenya ma steeplechase ihenya ria rumeri ya kilomita 10 ria iritu ria ikiro ota giki na nginya ria gucenjania tumiti thiini wa macindano maria magatafanio bururi wa Algeria mweri turorete. Really ni teamwork, so ni kama tu football, we are training as a team and we are running as a team. Niko na shida kwa finishing na starting kidogo, but sasa nimeona chusi nilikuwa naangalia vile nitaenda kurekebisha kwa mbele, but nimechua nishachua penye iko shida, but nimerekebisha. Mwaka wa 2016 Kenya ni yahotanire ngerenwa mwena wa atumia muci wayo unde bururi wa Cameroon kuria macindano ta maya ma mahenya ma ng'ongo matafaneirio. We are the Ni twahotanire mahenya ta maya mwaka-ini wa 2016 na itanya ritu ni kuhotana ona rita riri to improve on the same. Ateng'eri meukoro guku Kigari kwa ihinda ria ciumia 3 thutha uria magathii kurugamirira bururi wa Kenya kuria Algeria mahenya-ini ma gutua ng'ongo tariki 17 mweri turorete wa gatatu. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muriuki wa Mucoki. Now stretch your fingers down your back.